Ligaški deo sezone u drugoj regionalnoj ligi Zapad 1 grupa A košarkaši Mileševca završili su bez poraza. U 12 utakmica ostvarili su isto toliko pobjeda i tako odigrali jednu od najboljih sezona u istoriji kluba. Sledi teži deo posla, a to je play-off, gdje se ukrštaju grupa A i grupa B, a samo jedan tim ide u Srpsku ligu. Kad se vratimo unazad, mi smo sve ovo i planirali. Ekipa je pravljena za ulazak u Srpsku ligu, tako da očekivanja smo ispunili za sada. Mi smo na pola puta sad. Ja kažem, imamo još 6 stepenica do vrha. Znači, prvi stepenica je Lajkovac. Tu u nedelju u 18 časova gostujemo teško, jedno od teških gostovanja. Ta ekipa je, malo smo analizirali, napravili skauting, dobra ekipa i opet se nadamo pozitivnom rezultatu. Druga utakmica je već u sredu, već vanredno kolo, u Prijepolje dolazi ekipa Šapca. Sljedeće nedelje idemo na to gostovanje Radničkom iz Valjevu. Čak mislim da će možda to biti i utakmica sezone. Iz ligaškog dela prijepoljski košarkaši prenijeli su maksimalna 4 boda, baš kao i ekipa Radničkog iz Valjeva, koja će im biti najveći konkurent. Ekipe su bile podeljene u dve grupe, tako da se bodovi u Superligu prenosili samo sa ekipama koje idu dalje. U ovom slučaju su ekipe Morave i ekipe Sloge iz Požege. Mi smo tu imali maksimalan učinak sa njima i to nam predstavlja olakšavajuću okolnost. Što se tiče igračkog kadra, Golubović kaže da je u pitanju spoj mladosti i iskustva, a ekipa je uz nekoliko pojačanja sa strane pravljena za ulazak u Srpsku ligu. Samim timom smo napravili taj kompaktnu celinu gde smo uspeli da zabeležimo sasvim dobre rezultate i ja kao trener koji sam vodio tu ekipu, ja sam čak iznenađen nekim odnosom i pristupom nekim utakmicama koje nisu imali rezultatski značaj, a oni su momci to iznijeli kao da je, ne znam, kao da je baš za ulazak. I to me najviše raduje pred početak Superlige. Problem može predstavljati zdravstveni bilten, jer je težu povredu doživeo jedan od najboljih odbrambenih igrača Popović, koji je verovatno završio sezonu. To će nam biti veliki problem u nastavku sezone, jer nam je dosta defanzive zavisi od tog momka. Neki drugi će igrači ući u roster, u rotaciju, tako da nadam da će sad ti neki igrači koji nisu imali možda malo veću minutažu, jer je on zauzimao, da će on sad uspeti da domeste njegov izostanak i da će značiti ekipi. Prema rečima Golubovića, ove sezone akcenat je stavljen na rad sa mlađim kategorijama, pa tako u klubu trenutno treniraju 132 dečaka. Ta masovnost najviše raduje i još uvijek traje taj upis te dece i stalno nam dolaze nova deca i ono što hoću da naglasim da košarkaški klub ne naplaćuje članarinu. Ovom prilikom pozivam sve roditelje koji imaju želju da upišu svoju decu od 2006. do 2015. da dovedu u zakazanim terminima koju mogu da vide na našoj Facebook stranici ili da kontaktiraju naše trenere i da upišu svoju decu i da se deca jednostavno bave sportom, a to neka ipak bude košarka. Prijepoljskim košarkašima je prošle sezone plasman u prvu Srpsku ligu izmakao u poslednjim minutima odlučujuće utakmice. Golubović se nada da će im se ove godine sreća osmehnuti i da će već naredne sezone u Prijepolju gostovati najbolji srpsko-ligaški timovi.